Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Alaq Iqra. Ada Ibu Ratna di Makassar. Silakan Bu Ratna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalqalah ya. Khalaq. Kemudian ini ada berikutnya juga banyak qalqalahnya ini. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Kemudian Allamal insana ma lam ya'lam. ingnya ikhfa ya. 'Allamal gitu. Ing ikhfa. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Kalla innal insana la yatgha. go ya, jangan ga ya, mau ga tadi. Kalla innal insana la yatgha. Kemudian Ar-ra'ahustagna. jangan tage, bukan kolkolah ya. Ar-ra'ahustagin. Ar-ra'ahustagna. Coba lagi. Ar-ra'ahustagna. Arro, jangan ara'a, arro'a. Arro, loro. Ar-ra'ahustagna. Ar-ra'ahustagna. Kemudian Inna ila rabbika ruj'a. kurang nyamber. Inna ila rabbikar. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Kemudian Ara'aital apa atasnya? ya. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Kemudian Abdan iza shalla. jangan salah. Mentang-mentang takut A jadi O. Ini mah A bukan O. Sholat, ayo. Abdan iza shalla. Abdan idza shalla. Kemudian Ara'aita ingkana. Ara'aita ingkana. Ara'aita ingkana alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Kemudian Ara'aita ingkana alal huda. kemudian
au amara bit taqwa Au amaro ini banyak roknya nih. Au amaro bit taqwa. au amara bit taqwa Au amaro bit taqwa. au amara bit taqwa Au amaro bit taqwa. ara'aita Ara. Aro bukan ara mana nama orang. ara'aita in katsaba wa tawalla Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. alam ya'lam bi annallaha yara Alam ya'lam bi anna Allah yara. kalla la illam yantahi lan Pendek. nasfa'am Pendek. Kalla la illam yantahi lanas. Pendek. tahinanas lan lanas ya. Kalla la illam Yang, N-nya yang ikhfa. yang Yang. yang tahi. Tahi lanas. Kalla la illam yantahil lanas fa'am bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Diulang. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kemudian nasiyatin kasibatin khati'ah. nasiyatin kadzibatin bukan kasibatin ya. Zal. Kadzibatin khati'ah lagi. Nasiyatin 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 kasibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kemudian falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Kemudian sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kemudian kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sebentar ya Bu, ada yang silakan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya keras ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin.
Laqad halaknal Kholak, khair. Jangan hair. Khair. Kho. Ini penyakit. Banyak di sini. Yuk. Laqad khalaq. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Summa radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajruhum ghairu bukan ajruhum. mamnun. Salah. Ajrun. 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 Iya. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu Alaisallah. Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, tinggal dilatih, bagus. Yuk silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Rok hamas ya. Rok. Kemudian Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian Wa wada'na anka wa wada'na anka wisrak. Wa wada'na anka wisrak. Ustaz, kalau wisrak pakai KS ya terakhirnya itu. Ya, X kayak huruf X ya. Hamas karena ini hamas pecah. Sebetulnya K, tapi karena hamas jadi roks gitu, roks. Iya. Wa wada'na anka wisrak. Wa wada'na anka wisrak. Allati anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Iya. Allati anqadha dhahrak. Qada. Penyakitnya keluar. Anqadha.
Kodok. Kodok. Doh. Nah, penyakitnya di sini nih. Alladzi anqadha zahrak. Ayo, Ang- penyakit keluar. Allazi angkodo sohrak. Qadha zahrak. Kodo sohrak. Allazi angkodo sohrak. Bukan, nih lihat. Alladzi anqadha zahrak. Qadha zahrak. Qadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Bukan syahrak. Zo ini huruf ini banyak orang yang salah baca di sini ya. Huruf zo ini beratnya huruf zo itu ya ngelatihnya gini. Ada huruf sa ya, ini sa ya titik 3 ya. Sa, dal, ya dal, zo. Bukan zo, bukan monyong keluar, tapi ditarik ke dalam. Zo. Alladzi anqadha zahrak. Qadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Zahrak. Yes. Nih ya, liatin mulut saya aja, latih nanti. Alladzi. Jangan dulu keluar suara. Jangan keluar suara dulu, saya dulu kasih kesempatan. Nanti kau dicoba ya. Kalau begini duplek namanya double, nanti nggak akan ada ilmunya gitu ya. Dengerin, liatin, baru ngikutin ya. Kecuali nanti saya kasih kesempatan buat baca. Nih lihat, dengerin. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Coba lagi. Coba. Alladzi anqadha zahrak. Lumayan, belum zahrak, zo-nya belum ya, yang keduanya. Harusnya gini, lihat ya. Alladzi anqadha zahrak. Qadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Apa-apa, terusin dulu ya. Nah, namanya juga penyakit bertahun-tahun gitu kan. Nggak bisa sembuh seketika. Terus warafa'na. Warafa'na laka dzikrak. Warafa'na laka dzikrak. Kemudian Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian Fa iza faragta fansab. Faida faragta fansab. Kemudian Wa ila rabbika farghab. wa ila rabbika farghab. Ternyata bagus, cuma di sini aja di ayat 3 ya. Nanti kalau latih-latih kayak gini ya. Liatin mulutnya ya. Kamu ngikutin boleh, gak usah kenceng-kenceng. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Enaknya punya guru nggak pintar pun nggak apa-apa. Nggak bisa-bisa sampai meninggal. Nggak. Silahkan. Ya. Silahkan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Wadduha. Wadduha. Bagus. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Andai, hebat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian. Wala saufa Yuk, ya'tika. bukan ya, yuk. Iya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Iya, Patardo jangan Patarda ya. Patardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian. Wa wajadaka Wa wajadaka. Wa wajadaka. Wa wajadaka dhallam fahada. Bagus. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian. Wa wajadaka ailam fa'agna. G-nya kurang. Wa wajadaka ailan fa'al. Agnes. Agnini. Fa'agna. G-nya kurang. Ya lagi. Wa wajadaka ailam fa'agna. G. Fa'agna. Allahumma agnini. Maghrib. Aha. Maghrib. Latihannya maghrib. Jangan mahrib. Ya, jangan maghrib. Maghrib. Ya, wa wajadaka ailan fa'agna. Coba lagi. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kemudian. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagus. Tinggal ngelatih terus. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Wallaili idza yaghsha. Kemudian. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla.
Kemudian. Wa ma khalaqaz Holakod, dolakad. Holakod. khalaqaz Holakod bukan holakad. Ayo. khalaqaz. Iya. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Dakaro, jangan dakara. Dakaro. Wal Ya. unsa. Penyakit keluar. Wa Ayo. ma khalaqaz dzakara wal Dakaro. Dakoro. sakaro. Wa ma khalaqaz sakara wal Dakaro. sakaro. Halo, penyakitnya keluar. Ini lihat mulutnya. Ya Ustaz, lihat mulut Ustaz. Nih. Wa ma khalaqal. Khalaqal zakaro. Zakar, laki-laki zakaro, yang punya zakar laki-laki. Wa ma khalaqal zakaro, laki-laki dan perempuan, ini kan zakar. Wa ma khalaqal zakaro wal unsa. Wa ma khalaqal zakaro wal unsa. Ayo lagi. Wa ma khalaqaz sakara wal unsa. Iya, bukan sakaro, za. Nih ya. Wa ma khalaqal za, bukan sakaro. Sakaro mah mabuk nanti. Zakar, zakar itu laki-laki. Wa ma khalaqal zakaro wal unsa. Wa ma khalaqaz sakara wal unsa. Bukan sa, za. Sa. Nih, sa, zal. Ini zal, hurufnya zal. Sa, zal. Kau pilih wa ma khalaqal sakaro, sakaro baik. Sakaro memabuk, sakaro. Zakaro, wa ma khalaqal zakaro. Zakar. Sakar. Wa ma khalaqaz sakara wal unsa. Ya udah, utang di sini, nanti kau latih nih di sininya. Jangan sakaro ya. Nih saya tulis, kalau tulisan Latin kan gini. Wa ma khalaqal. Ini zal. Khalaqal zakaro. Tuh. Wa ma khalaqal zakaro. Zakaro. Saya juga kalau nulis Latin tuh nggak tahu benar, nggak tahu ya. Pokoknya zal tuh DZ gitu. Za. Wa ma khalaqal zakaro. Wa ma khalaqal zakaro. Za. Ah, hutang di situ, nggak apa-apa. Kalau nggak punya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lumayan, tapi zalnya masih kedengarannya kayak sakaro ya, masih ini. Zal. Terus dulu nggak apa-apa. Innasa. Inna sa'yakum lazata. Lajata. Shin itu bukan Z. Lazata. Shin. Nih, lihat mulutnya. Salah ya. Nih mulutnya ya. Inna sa'yakum la syatta. Inna sa'yakum la syatta. Shin. Inna sa'yakum la syatta. Ya, shin ini berarti ya la syatta. Shin. La syatta. Kemudian Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, enggak watako pinter. Fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian Wasaddaqa bil wasodoko, jangan wasodoko. Wasaddaqa bil husna. Ini bagus.
Untuk latihan yang Wa OO nih bagus. saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Kemudian. Fasanu yassiruka lil Hu-nya ketinggalan. Fasanu yassiruhu. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kemudian. Wa ammam Bakhila. bakhila. Wa ammam bakhila wastaghna. Jangan tage. Taghna. Gak ada e-nya. Wa amma man bakhila was tagna. Jangan tage. Tagna. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Kemudian. Bagus. Wa kadzdzaba bil husna. Zalnya kenapa jadi wakasapa? Wa Zal. Kadzib. Zal. Mukadzibin. Zal. Wakadzaba. Zal. Zal. Jangan wakasapa. Wakadzaba. Wakadzdzaba bil husna. Wakadzaba bil husna. Ibu latihan zal sama seperti ta'ud ya, a'udzu, bukan ausu. A'udzu zal. Sa zal, a'udzu wa kadzaba wa kadzaba wa kadzaba. Jangan wakasapa, wakadzaba bil. Kemudian fasanu yassiru. Ini itu efek bingung huruf. Jadi biasa aja ini S biasa. Saya suka S. Saya suka susu sapi S. Fasa. Saya pasa. Fasa bukan paza. Pasa ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Kemudian. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Taroda. Taroda bukan tarodo. Taroda. Ayo. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ayo. Wa ma yughni anhu. Yughni panjang. Yughni, oh ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kemudian Inna alaina. Pendek. Inna alai. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ulang. Wa inna lana lal
akhirata wal ula. Kemudian Fa'anzartukum. Pak Anzar, dalnya nih masih Pak Ansar. Pak Anzar. Fa'anzartukum naron taladza. Fa'anzartukum naran talazza. Kemudian Layas laha lanya panjang. La yaslaha. laha illal azqa. Salah itu shin. Ya. Laha illal ashqa. Gitu. La yaslaha illal ashqa. Kemudian Alladzi kadzdzaba wa kasaba baik. Kazabazal. Kasapa baik. Alladzi kadzaba zal. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzaba wa tawalla. Kemudian Wa sayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Kemudian Alladzi yu'ti malahu yatazakka. alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin. Wa ma li ahadin. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tudsa. Tutsa baik. Itu Z. Za. Pizza. Maka pizza. Pizza. Z. Za-nya kesak melulu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Nah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza. Tujnya kasar ya, keras. Zanya rapuh. Tujza bukan tujza. Kemudian illa btigha wajhi rabbihil a'la. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Terus Wala saufa yarda. Wala saufa yarda. Alhamdulillah, nanti tinggal. Nah, ingat-ingat ya. Sebaiknya sebelum ngaji ke saya belajar dulu. Nah, besok siapin surat ke-91 ya. Turun. Jadi ini bukan naik kita. Kalau orang kan ngaji naik, ini kita turun. Ini kan Al-Lail 92, surat nomor 92. Turun ke 91 Asy-Syamsi, Wasyamsi wa duhaha. Terus turun ke 90 Al-Balad, turun ke 89 Al-Fajr, turun ke 88 Ghosyah, terus turun gitu. Ya. Insyaallah ya, kalau seperti ini hasilnya akan bagus ya. Merasakan kan bagaimana ternyata ya, roh-rohnya. Alhamdulillah. Tapi udah bagus kok. Ya. Diktatnya saya mau beli boleh? Boleh, ada paket lengkapnya.
Ada Ya, diktatnya, sama ada yang semua, ada ini Quran. tadi kan ada warna-warnanya Ustaz kalau yang ini. Ya Qurannya ini, Quran. Ya, Qurannya Iya, lengkap iya sama ini Qurannya benar. warnanya. Iya, Qurannya lengkap itu 900 infaknya ya. Itu Ya, Ustaz. ada memorinya. Nah, di memori itu bisa dimasukin ke handphone, bisa dimasukin di laptop, ya, pakai Oh USB, iya Ustaz. pakai ini ya alat seperti ini kan ini buat memori, memorinya bisa dimasukin ke sini. Ini ada yang memori gede, ada memori kecil, itu memori handphone. Ini kan memori gede ini. Ini memori besar. Ada memori kecilnya itu memori kecilnya. Bisa masuk di handphone, bisa masuk di laptop. Kalau di laptop, di komputer pakai USB, pakai ginian dulu. Pakai alat Oh iya ini, Ustaz. ada yang kecilnya yang buat memori atau yang kecil juga ada yang khusus buat reader Card card ya reader ya. kalau nggak salah. Reader. Ya. Card reader itu ada yang kecil itu bisa. Jadi bisa atau pakai OTG ya, OTG yang buat HP kan ada juga. Banyak biasanya di mana mah kayak gitu. Ya, terima kasih sudah mau belajar. Iya Ustaz, Bagus. makasih Banyak kemajuan, Ustaz. banyak kemajuan. Terima kasih. Makasih Billahi taufiq Ustaz. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.